भायल्या राज्यांतल्यान येवपी नुस्त्याच्या गाडयांक अन्न वखद प्रशासनाची नोंदणी शेनवारा सावन सक्तीची केल्या. सुमार 50 ट्रक गोंयच्या शिमेवयल्यान परत धाडल्यात म्हण म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. काल रातचे 12 आमी आमचे ते सर्क्युलर जो आहा तो सर्क्युलर आमी इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्टली केल्लो आसा आनी ह्या तरेचो स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट केल्लो आसा दॅट वी हॅव told the police that not only the 2 points of Polem and Patradevi but all entry points of Goa need to be monitored by the police. Further, my communication will be sent on Monday morning to the DIG through the Secretary Health saying that in view of the decision taken and the decision and circular being implemented which has come into force from the midnight of yesterday, midnight at 12 o'clock, we are not going to allow any truck transportation or traders of fish bringing fish inside the state of Goa without the compliances. आमी very clearly सांगले आसा तुमकां बी आमी सर्क्युलर दिल्ले आसा. सर्क्युलर आमी स्ट्रिक्टली कित्याक हे केला म्हणून पयर बी सांगले की आमी तांकां टायम दिलो, दे आर नॉट कंप्लायंट. नाव देर इज नो लुकिंग बॅक. नाव इट इज ओनली मुव्हिंग फॉरवर्ड. Yesterday night at 2:30 I received a call from the police saying that they are saying that they need more time, they are not aware. It doesn't matter now. The people who are getting these guys into the state of Goa are supposed to ensure that they have the requisite papers that are required for compliance as far as the FDA norms are concerned. The people in those states have to get their transportation license from their respective FDA. आणि आमच्या गोंयान जे ट्रेडर हा जे 12 लाख वयर टर्नओवर हा, they have to get the registration from the FDA in the state of Goa. आयज सकाळी 30 ते 40 ट्रक ऑलरेडी काणकोणच्यान परत धाडले. 30 to 40चे आसपास हा. हांव PI परत फोन करतलो एक्झॅक्ट फिगर घेवपाक. पत्रादेवींतल्यान बी एक 10 गाडयो परत गेल्या म्हणजे एक 40. आता आमच्या स्टॅटिस्टिक्स प्रमाणे 100 गाडयो येता गोंया राज्यान. तेंचे कडेन वेगळे प्रोसेस त्या फॅक्टरी खातीर ते हे आसता न्ही, इनवॉयसिंग वेगळे आसता तेंचे. येता फॉर गोईंग फॉर फूड फॉर फिश प्रोसेसिंग डायरेक्टली फॉर एक्सपोर्ट. We are not concerned with those vehicles. We are concerned with the vehicles. There are 82 vehicles that come into the state of Goa to supply fish as far as the domestic consumption is concerned. Now, you आता बंद जाल्ले आसा आमी अज्यूम करता, तरी बी आमी फाल्यांच्यान आमचे टीम आसतली FDAची चेक करपाक होलसेल मार्केटान कितें चल्लां तें. जो पर्यंत this issue is not resolved, we will be taking a very strict stand as far as Goa is concerned. We are very serious about this issue. आणि त्याचबरोबर सोमारा नाल्यार मंगळारा विजय सरदेसायक घेवन आमी आमचे माझे मित्र विजय सरदेसायक घेवन आमी सावथ गोवा एक्सप्लोर करतले. जी एरिया हेल्थान आसा ती एरियान लॅब आमी घालूंक शकता काय, कित्याक पयलीं आमी आजिलो म्हणून आमी ठरयल्ले. आजिलो रेडीमेड बिल्डींग हा. एक कडेन आमची ट्रेनिंग करून तांकां आमी दिवंक शकता, म्हणजे ताबडतोब आमी चालू करूंक शकता. पण तेंची विनंती आसली की सावथ गोंयान आमी ते करूंक जाय. ते आमी सोमारा नाल्यार मंगळारा डेट फिक्स करून वचून 2-3 जागे आमी हांवें मनान आहा म्हाज्यो ते आमी एक्सप्लोर करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कावन्सिल आनी जॉयंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तांकां इंटिमेट करतले. मागीर ते येवन ठरयतले वेदर दॅट इज सफिशियंट. नाव द क्वेश्चन इज लायक दीस इज दॅट देर आर अदर एंट्री पॉयंट्स ऑल्सो इन गोवा वीच यू आस्किंग द पुलीस टू कवर, लायक दोडामार्ग इज दे, मोलेम इज दे, केरी आहा. ह्यो तरेचे पॉयंट्स बी कवर अप जावंक जाय जे खंय एंट्री वील बी बॅन्ड फॉर दीस पीपल टू ब्रिंग फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी एक निर्णय आमी कितें घेतला, आमी आयज डिस्कस करतले सेक्रेटरी कडेन. जर 5 स्टार हॉटेलाचे येता न्ही नुस्तें येता, जर 5 स्टार हॉटेलाक जाय, वी आर रेडी टू कॉपरेट. इफ दे टेल दीज गायज टू कंप्लाय विथ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वी आर रेडी टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. वी हॅव नो इंटरेस्ट इन कीपिंग एनीथिंग पेंडिंग. वी आर रेडी टू, बिकॉज वी नो दॅट दिस इज रिक्वायर्ड, बट द compliance is a must. There is no question of any kind of relaxation anymore. There were 2 files moved. Both come under my powers. One was as far as this compliance, that's why we said first we'll ask them to comply, and the second one is related to ban on fish. So what we are doing is first we are asking for compliance, and we are not going to, because once we ask for compliance, automatically these trucks have been sent back yesterday night. There is no question the government is going to change its stand as far as this is concerned. Compliance is a must, and we are working on a war footing to deal with the government of India to have these top class labs set up in the state of Goa. I've told secretary yesterday. Secretary called me at 2:30 in the morning because he received a call from the police that these guys are saying that they don't have intimation. Everybody has got sufficient intimation.
We have been through the media trying to inform them from time to time, and not only that, we have made it very clear that the government stand taken is in force from 12 o'clock last night.